Nalango Samuel Laboto, au kurani tailebu, ngoma, au wai tu ngai malake rai-raki. Andu tali tawali untuk warna na radio Fijiwan nanto bibi. Ya wasere motivuya mai saru lotoka andu tali takana warna na radio Fijiwan. Bula nalango peni waktu tiga batulu lomba andu tali takana warna na radio Fijiwan untuk mai bibi. Na radio Fijiwan nanto mai bibi na bonga ni BNN. Ni sambulu binaka. Se koyongo na bakaleleka ni nonda itukutuku na mbungende ndai. Rota nindoran rau basanga bulu kawal na tambua e sabaka ulistele maiki na nonda panua. Maina mata ni tu ni Islandi. E ba edur na bisul sulongo mai nandi ni kuwa. E na nona dingoma na tambua maina mata ni tu ni Islandi o borrenge mani marama na ilulu ni mata ni tu e kai ningo endo na ngona bimbi kina nonda panua. E baka brimina taka na pingarabi e rua e na ial ni panua. Waya beir na bakelis leseviti wakakina na kena mai Islandi karao ni kau maikina na tambu ongo. Sa sivia ni tini kina tini kilima na mbaki na kena tombo na tambu ongo ni berningi watu leo atako ni Islandi na kena baka ulis telemai kina nonda vanua. Rauta ninduan na undo lupanan rau no bisa bagadengu ersa baka ibota-bota ena beisau kataruba kina tikini lawa bagandonui e palimindi ena madhau saoti. Esa abandonui na mboselawa na nonra soumi no visa ersa benga rabioti baka mission mai bunotani gome baka ataka mai Bosnia, Cambodia, Sudan, Liberia kena sotal na banua. Mai ne wilwili ongori donontolu ersa bagadengu se ersa amate kabanan rau ersa benga rabitinga na ngonongo. Tukono Fred Wesley endua kata-kata tu bago visa enandona ngonon balabu benga rabitelenga mai bunotani ni sandua ni tuku-tuku marau taki. Era sianga ni somo tuna dau somi badabadaba e milioni baga milioni na ilabo ena matambos ni tauni chinika rua ena besi biti. Wana bekai baganditaka na minista ena taundaku ni bei korle lebu Pravin Bala. Pareta ko kumar ningo endua na rendre lebu e sota bitiko ena loma ni ministry. Sa kerkertiko kumar bei kianda na dau somi badabadaba menda na soma na bei labongo me baka ni na baka rau taka na benga rabi. Kina gitu, baka raitaka nandoni babulidi ni Vodafone Flying Fijians, John McKee, ni sabakan ditaka e tolu nandau ni babulidi me bunotani, e na nortu na mai bebugitiko e na kena baka rautaki na sot-sota e na bula mayongo, ke na bula o Julai. Tu na John McKee ni nambimbi sartiko na bula e ruongo, e na kena baka rautaki na sot-sota ni World Cup Qualifiers. Ratuna kiamba patatiko na nonda matatimi ni Flying Fijians e na buki lulongo e na kena warutaki na sota rua. Mai dhavekiri na wagaleleka ni nonda itukutuku na kena ikuri e raunu na sema na stiseni na Radio Fijiwan kei Nambula FM. Ni wedeng binaka. Koromur lebu do aleke na station ng Bula FM do aleke alangan na yawan na isala bilaw Bula FM number 2 na serre Narang ko pinasiwabo ang manuin mo katili do tal takawali na warong ng Bula FM go singa toka Bula FM number 2 na serre Bula FM number 2 na serre